Ti Masakbayan full episode channel. Adda manen baro a kwento nga mangpataray iti pusom. Intayo a dumgem iti panubok a biyag. Ne, abay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka di amapan iji pagadalan? Mapana kading ko. Ngaminton aldaw. Ha? Awan mo't lar aramidan mi ijay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. O, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak ati makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumuragak to inton aldaw. Anya? No agsaludsud kang kadagiti gagayem ko. Ibagam ti imbagak. Anya nga day imot mo barog, kasla kawis mo. Tugak day toy, uncle. Iniawid ko na, tapno mailabak mat. Iti kasta, presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsakak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan parakan ka. Agyaman ako unay, uncle. Malatag sagana akmet nga rod. Tasakto ti mangimartsakan ka. Una, uncle. Adda kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo ang mangimartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dito 1,000 pesos balasan ko. Ha? Apay daytoy. An-anuak, angkal? Ikay jay ili tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panaggraduar na. Ay na. Ay sana all talaga. Adda regalo na. Di ka madanagan, balasan ko. Tainton si kamat graduar iti high school. Saan lang agbalor iti 1,000 ti irigalo mekan ka kinimanong mo. Dakdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ka ni Jay Ili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon tigatangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ako unay, ading ko. Adtoy ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ako unay, uncle. Nusan aga po kada kayo. Sa anak-anak katurpos akastoy. Awan ang yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para ken ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon san, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso nga min tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay mo't lang agtrabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayaat no kasta insan. Namsyak, jakpay amo no aginrolak, wano saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Akaslasanan akabalan ni uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin ka mo't nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay mo't kit di Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palingke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na, Barok. Umanugotak. Agyaman ako unay, uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Uncle. Jak matla kaya ti makibagnad kada brando no bilang. Amumatan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakababaw na ni Jay. Uncle. Anusak laangan ti agabang. Wan ka anakan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aginggat kabailan. Ala, di kan agliday akasta. Ay, malidayanak lang amin.
Gaputa, dua kami laangan kini Uncle ti mabati di ti balay. No apay lang amin, ama sapul nga ijay syudad ti pagadalam. Di kag danag. Agawid ak, mamindo at makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Un gayam. Ipalagip kumanan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka adagos. Sika kuman ti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpot ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat. Tasolom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda di ta panunot mo. Katuan mat. Amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho minton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipod iti gate. Aging ga iti unag ti palengke. Kasta nasayat data. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka di dyan imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Wen, siyak. Kasta ka di. Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan ka iti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ako unay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong. Wen, awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasaya at no kasta. Ay, wen gayam. Alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kuha. Saan pa nga ita, ading ko? Ibagak tulatan no masapol ko. O sige. Ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, uwan naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siya. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance kumat at itangdan ko kadakwada. Anos lang talaga, ading ko. Ewan gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. Maibagay iti kinapintas mo. Kanya? Kurso na adam ti kaanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat nagpintas nga rod Uwan nga rod insan. Saan mat na maikat dito yung panunot ko dahil jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Aguray pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit dimat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unaanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si kakit dimot. Dayta talaga ti saludsuda. Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di? Kaya't masawan. Weekend lang nga umay ijay pwesto ni Auntie. Wen insan, iso ti agbunbunag iti nateng. Nagagat ang arad no kasta. Ay na, sapay la kumatamara na ak no mapanak ijay.
Ay nasaya ta si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak. Kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak namin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ron ti number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka adagos no makaumay ka wano saan. Tapno amok. Madanaganak ngamin. O sige. Alaak ti number mo inton malam. Sige. Agtugaw ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape-kapay nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ak unay. Sunshine. Makadlawak man. Hmm? Itay pa adeta cellphone mo tikit kita mainsan. Ha? Sakat isam ka nga isam. Anya lawan na itis isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsakan gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita ak nga ron da ito'y post na. Awan mo't makita ka kaayan ayat na. Iso ang masigurado nga awan pa eh. Nan? Kita man tirupa na. Iso day ta. Pau! Nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Idi damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplipatan nga awan puli tayo ama nagbabain. Oh, itay pa nga Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend. Awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito Facebook. Isumagis-isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Iba ka mat-akanyak, no? Asino dayta? Sika talaga. Awan ko nakngarod. Jack lapat yan. Maamwak tumat lang, no? Asino dayta? Ala, aginom talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan ta kinagagat mo insan. Kaslasaan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak nga agbumbunag itinatang. Basta makitkitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine ha insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una. Mabit lang Antay ta. Nalakmot lang ti cellphone number dahi dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan kwa na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka mandanagan. Minanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agururay da. Imad nga inala ti kasinsin na ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam. Denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Beta, naala kon ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ti mangaram. Tagkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Awan insan. Di ka madanagan. Ninanang titineksak. Imbaga kamaladaw ang agawid. Amangan nga minno agururay da. Kasta ka di. Ay katuna.
Narigat mat, no agur uray da. Wan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello. Naimbag nga oras mo. Adi nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amok a Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na nasken na mamuam no asino tinangalahag. Yamamok ti bagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho kada kayo tunggal weekends. Anya? Natairak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ti akasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanyak. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibagana ket din anataer ka no. Ada ka no lang na. Anya? Kanti Jack kayat nga imbagana. Di nakpay am mo kan nakitkita. Ngamdamagan nakmutten no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom no pod no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga no kasla Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamat. Uwan nga ro insan. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ama. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito iti panagpuypuyat ko. Diretso ngamin ang nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang papaarami di teacher mi. Anya nga rod. Aganos ka. Uray sakmet. Diyak sakit di makapan ni Jepalengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Lukas to'y latatirik na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam ti bagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan inyo pagtrabaho tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya ton. Nakalaslas tog dagi kakadwak ng trabaho. Ang tuksik nila. Anya? Jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya ton ti mapan. Mangsapulak tulangan iti sabali apanggadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin apag part-timean dito syudan. Wan mat ket di Nagsakit talaga tinakam ko yung pagtrabaho. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutam? Amom, ti kakas di atat tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sabagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto da antik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umawawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan. Taibagak la ko ma. Asa anak pa ila makaumahin ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas, tapno makaumay ka inton sumaruno alawas. Wen, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak, tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige, pakibagan tulangan kan ni boss.
Ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye. Oh, api akasta ti expression tarupam. Kasta naunag ti pampanunutam. Jakman amo no apay akas na masadsaduta. Kasla makatuturo kak abigbigat. Wan gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo di ti pwesto yo. Ni Oliver, ngam saan anak ka umaita. Agkakapsot ka nung amin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Ah, isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadutak laeng, kastan ti bagbagam. Mabalin mo't anapuyatan naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman na yung bagamo. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakot at ti palengke. Naimbag nga oras mo, ading. Ha? Tsagam ni Brando. Jay, mawag kan kay di na minsan ngal daw. Anya? Ay, nagwapo mat gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siyak Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta kan? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver a sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Ay, sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kung aklakit din kung kunana laang at dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasing sinimanong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Oh? Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan, no, ada kaayan ayat nan. ay na, sapay lang ko matawan, friend. Sapay lang ko ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpat ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunak kat adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa ngaminan, girlfriend na. Apay day ti kwarta, uncle. Ingka man nagload, tawagan ta ni Manong mo. Ha? O, wan, uncle. Inak nga rudan. Uray siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni Manong ko. Amo kakailiw mo mutan ti kabsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo nga ni Uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da kamatan. Sana bale. Intun umayalawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikot. Nasayat no kasta. Ni Uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya kalakit din. Nasayat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni Uncle. Anya ti ko na minsan. Agawid kay di lugar tayo inton umay alawas. Uninsan. Kailiw ko matanda, Uncle, kan tikabsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida Di saan ka man na makapanidye palingke inton Sabado. Saan pa insan? Saan nabali At damo ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan. Ha? Apay akas lamas daw ka insan. Kabalak mati agbunag Ay na, insan. Agbambannog ka laan.
Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wenno saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam mayat latta no makitang danak met. Tapno agling-etak met Sa bagay mo't kit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga ro insan. Mapaanak to man inton Sabado. Anya, sikat ti agbunag iti natin. Sigurado ka kadi akabaalam? Wen, abay, mas daw ka. Mas daawak takas na saan ka mo't anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balak met dayto ya trabaho. Ala ano sa mga rod ti agbunag iti natin? Saan mo't namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid ngamin. Iso asyak pa lang ti kadwayo. Ala nga ron, ingka agbunagan, tapno malpas mo adagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin kong agtrabaho. Naparpartakak pa'y. Apay akit kitaan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Sana ka mauma amang mingmingming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mo't gayam. Sana ka agang angaw. Bagbagak lang ti pudno. Sika talaga. Ala, tangay nalpas ka mo't nagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako nay, sunshine. Alam ka din titangdan mo? Saan? Si kalatan ti mangala ititangdan ko. Ha? Well, alam latan. Imbaglaan na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso alam latan. Saan nabalikan niya, tadyak pa imat ka sa pulan. Kan sanak nga imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat, anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan di kasta ni Brando Isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Iso nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Seryeta yu ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasata. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagkapoy alalaki. Uy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? Tay sakit na. Ay, siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Wan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay palengke. Naon pa naggusto na kan ka? Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga road friend. Namnama at dayta. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle. Ading ko. Agananat ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mo't akanayon, Manong. Nagbiit ka mo't nga agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klasik enton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale. Agawid kan tumanan. At iti kwartam kaanakan. Ha? Ala, awate mon. I-guide mo kumati agadal. Tapara matlaan kada kayo dayta. Wan, Uncle. Kat agyaman ang itintadyo korta. Si kamot gaya minsan. Wen insan, amok nga mina sumangpad ka ita. Iso ngay mayak.
Ay, awan marami ko iti balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi di palengke, edi awanak? Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas at talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadi ag trabaho inton bigat iji palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag ak, tadamagag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, siyak ti makam mo. Sige, i-text mo no sa Dino, taumayak. Pasensya ka kuman ha. Amok anabiit ta pa nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonek. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakaripnahak iti panagayat ken ka, Sunshine. Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Pudno ti kunam. Anapiit ta pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadinak to pasakitan. Saan? Ikarik daytakan ka. Saan to apulos ama pasamak dayta? Naimbag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Ay, pasensya kan. Jack mo na puutan ti isa sangkot mo, Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin nga Axel cellphone. Ada kape di kusina, Manong. Makamukan nga agkape. Agkape ka pa, isakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, kat agyaman ak unay, Sunshine. Naggapu ka gamit dyan palengke, insan. Insan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manun alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko ijay? Anya? Kayan ayat mat nga ibagbagam, insan. Apay, saan nga imbaga ni Sunshine kan ka? Nga agayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamot ngamin. Di mo matlarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamot uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya, adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya, ngam adabalay da dito syudad. Iso dito nga agad-adal. Kasta ka di? Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngam jak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Taapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang ije palengke. Sana bale, taibagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Kat kayat ko apay, si kangay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? No agdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Si ka talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Nay, Beverly, itamang pay asi ka tinagbantay dito pwesto. Wen awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na.
Apay, saan ka di ngayon baga ni Brando akasinsin mo? Ha? Anyat kayat mo asawan? Kat no napanda nag-date, iso nga awan tigayim ko. Anya? Iso adi mon sa pulan ni Sunshine, ta nag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito'y ngagmalmalam. Ha? Saan matakas ta? Ala, agkapi-kapay ang umo na. Sakbay ang mapankakbunag itinatan. Agyaman ak unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan. Talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinaklon tigayem mo. Awan matgayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutok mo't dayta. Pampanunutok ngamin. Amangan nuan niya ti bagana. Kat nabiit kami ipay anagamam mo. Ha? Mabainak mo't kan kuana Amangan ngamin. Nuan niya pa'y ti panunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos ti kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya. Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa'y laeng mo't. Uwan nga rod. Isuan na sakit at talaga tinakam ko. Agyaman ako na ya. Tapinat gam ti awis ko ken ka. Awan anyaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, Sunshine. Ikarik, saan to Apolos ngagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayatan ka mat unay-unay. Manipod na gamam mo ta. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sapil ako mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramiden ta. Oh, ape akas ta tilangam, friend. Kalkalpas lang ti date ka ni Brando Ngam kas la malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutak. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iji pwesto? San na ka di asinaludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Anya iti bagam. Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Hagyaman mo kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iji pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yu kan ni Sunshine idi namin san ngaldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tamat, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kid di mga ni Jerwar. Siyak ti makamo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kayat ko ti aginana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsong batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale, sumurag ako ninton bigat. Katuan mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. Uwan, friend. Anya? Diyak amuno niya ti aramidag. Mariribukan ak. Kinapudno na. Nagapuak ita iti doktor. Kat talaga masikugak ko. Ay. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kat? Amo ka din ni Brando daytoy? Saan pa'y nga rod? Ibagak pa'y laang kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na, tapno maamuan na nga adda obligasyon na kan ka.
Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di kamutan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamut gayam. pagawanan na ko mananang. Nakababain ti kasta nga inaramid mo. Nangro na kadaantem nga ay rin at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit, anya ti planom ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. adamat lang ang dito syudad, nanang. Ammo na, ama sikug ka. Saan pa ay? Ibagak pa lang kan ko na. Jack, ammo kan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayat ti isem mo ha, insan. Wala, insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At nagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga agkita kami inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kwa na. Yung pangasim di mo ibagbaga kini Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kwa na. Agyaman tayo manugot kang agsarak ta ita, Brando. Apay, Idikalman ka pala ang awagan. Ngam dinak mo't sungsung-batan. pasensya ka na. At dang amin napatagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo pangaasim ta saan ka ko mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Angam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jak ba't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amok, no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Anya ti aramidan. Brando, masikugak. Anya? Itatanaan mo pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa anak kasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may isa. Jack mo't masigurado no siyak talaga ti ama ti sikog mo. Anya iti amok no ni gayam Oliver nga insan ko. Anya! Kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensyahan ko nakmanen. Ngam sa anak pa anak kasagana. Diyak amuno niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga minti nararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasaya at atao day di abrando. Ngam saan mat gayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga rod ti planom ita. Agsardan akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Kasi kakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam saan na bali. Bumawi akto kadakwada insan. Anya? Kasta ti imbagam ken ni Sunshine, insan? Wen insan. Jack pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti maysa nga ama. Anya? Ngam sa nabale, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam Jack may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y mo trabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang. Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti inaramid mo?
ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastang inaramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa anak kasagana. Ay, jak amo no anya ita ti ibagakken ka, friend. Agawid kay di lugar yu intun Sabado. Embes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat. Anya kay nga rod, friend. Nagpidutak. Ngam, ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod. Nagsakit kanyak ti inaramid da di Abrando. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlaang ti inaramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabailam da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagus ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid kan iti lugar yun ton Sabado. Iso ngay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan bain. Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapan iti agbalin ng anak yo? Ha? Pasensyakan iti kasinsin ko ha. Talaga ngamin akas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanya. Kinapuno na. Saan kumot akanunungan ti inaramid na? Nga ure agkasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga akas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti inaramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumat lang ti biddot na. Kahit agan-anad ka kumaakanayon, Sunshine. Anya ngay nga road kat addaditan, anak ko. Ay kat sangwamon Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggada. Anos lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak latta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensyakan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Iso nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngam imay ka dito'y dagos ko. Naggapuam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. Ad-damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso apang asim. Di mon ipalagip kanyak dayjay a babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyag ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yun ti kinababairo dayjay Abrando. Naimbag man, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak ababaero niya? Nasayaat no kasta. No siyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan no siyakla kumati inaklon na.
Saan ko makas jay tinapasamak kan kwa na? Ay, wen nga rod Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga sawa ka. Saan mo tong ar-aramidon ti kas, iti inar-arami ti kasinsin mo. Kaasila ang ti babae. Nalawag ka di, Oliver. Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko ket kanayon mo't ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kayat ko lang amin nga ibukbuk ti panawon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramida. Mailiw-liwag ko tinapasama kanyak. Angam kaasyam ko maamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayatan day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y lako managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamot gayam, Brando. Ha? Kaslad da ururayo ma. Wen. Ururayak ni Rosie akaayan ayat ko. Anya? Kaayan-ayat mo, kunam? Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan ser-serbem. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan nga min allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudad? Inton Lunes, anti. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karamot ti kasinsin mo. Wananti, talaga nga umayak. Day tangamintiin message ko kankwana, idisakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod kaanakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akaayan-ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti kuna na kanyak, idi na minsan anasambat ko. Ti awanan bain? Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya pay ter aramidan na iti biyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlin ko naklaang. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid akman na ni Jel lugar tayo inton umay alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanin? Awan mo't lati aramidan kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase ta inton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga taakas to'y tiriknak. Apay, insan. Diyak makaid na. Manon alawas sa kastuyak. Sa anak pa yan na makaturturog itirabi. Ay sos, insan. Amangan kid dimat. No adda parikot mo. Awan mat.
Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akasta ka? Ayun gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Ay, nalipatan pa yan. Wan nga agpaiso niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamat ni Sunshine. Amangan no dahi ti makagapo. Asaan ka ang makaturturog? Hello? Asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siyak day toy. Ni Sunshine? Pasensya ka na. Si Kagayam. Baro ngamin ang number ti inaramat mo. Uwan, nagsukatak namin. Kumusta ka magtan? Ayos lata. Kastoy. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Uwan gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Ano kayat na ti umay sumarungkar? Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ak unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Ne, Sunshine. Si Kaman Gayam. Pasensya ka na. Barumot ngamin to'y number ng inusar mo. Juan, nagsukatak ngamin. Kat, kumusta ka magtan? Ayos laeng. Kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal. Uray narigat. Kabaalam day ta. Juan gayam. Imawagak ta ibagak la kumakan ka. Apakibagam iti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Ano kayat na ti umay? Kasta? O sige. Tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyaman ak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyaman ak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magyaminsan. Rabin, imay kapailang dito'y balay. Insan. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya day ta? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iji ospital. Anya? Insan. Apay. Nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan. Kan petsa ti panaganak na. Sikagit di matinsan. Saan mo't adag ita ti pampanunutag kat? Kan may isa, saan kon nga ay ayatan ni Sunshine? Tapno laglagi pagpailaang data. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita? Tapay, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamot lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Kan adadag iti ginatgatang ko idi pailaang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pailaang. Ngam aging gaita. Awan pailaang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo? Wan nga rod. Ngam anya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't at talaga ti panagayat na kanya. Umay laday jay ta makita na. Pagsasawak at talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana? Ala, huston insan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kun ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman nak. Ngam no awan. Anya ngay nga ron. Dayta tijak kayat kan kano maminsan, insan. Nakasingsingpet ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan. Iti kasta, saan da nga abuswan ti kinasingpet mo.
Ay na, nagwapo mo tanda ito'y aka-anakak. Iso na laeng, tasan nga imay ti amana. Ayos lang kanyak, awan parikot. Tinapatagkat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay Awon gayam. Etoy. Kwarta. Ipapaitad ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako unay ha. Awan ang yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikumak ita. Gaputawan pa yung klase me. Kaduan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa. Ngagbantay kan ka. Okay lang kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Ket sapay la kuma. Tadi nakparitan. Ay na, agyaman ak unay, Barok. Agyaman ak iti panang tulong mo kada sunshine. Manipod iti ospital, aging gaan nakaawid na dito'y balay. Awan ang yaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan nalakuma ti ubeng. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Iso asya akong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Sana bale. Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan ang yaman na, sunshine. Iso na lang. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. No adda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale. Available ak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akmanen, Manong Oliver. Nayen day nga insan mo. Huwan nga ron angkal. Jakman amo kan kuana. No apay akas jay ti aramiden na. Siya kon ti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkal. Di na pailay pa may sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mo ti agbabae ti awanan bain. Angkal. Maranaak kumaday dya abrandaw tabagaak. Talaga kurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya? Anya ti kunam insan? Masigugmutan ni Rosie? Ay, wen insan. Kinapudno na. 2 bulanan ti sikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalay sa kamin iti kabiitan na panawin. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Nasken ngagtrabaho ak. Gapot maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Iso abasitan ti kwartangit itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta, insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mumat ti aramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa'y agbumpunag ka iti nato. Ay na, ayos laeng, si kagid dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka iti Saturdays kan Sundays. Kan naku na di ante ni Sunshine, yung umay ka pa'y iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, among mo tan di ante ni Sunshine. Maritis matlaeng. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daaw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si kakid dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga uray awan kaayan-ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay matkiti
Ngam no addaman ka ayan-ayat mo. Maragsa ka na, para kan ka. Anya, agkalay sanda brando kan ti kaayan-ayat na insan. Wan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga intulang nan ti kinababaero na. Kunamat no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasak-sakitan gapuken ko na? Lipatang kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akas ken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan. Anya kalakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Kunkunak matlangkit di. Amok matket nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Kasaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mon pampanunutan day lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga agina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na. Maragsakan para kan kuana. Ha? Maragsakan gaputan na sarakan na mutlaangan ti babae akap-kap na kanna. Ti babae ana ikarikan kuana. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at no kasta, anak ko. Padyak, dumtang tumatlaang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawen. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawagak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? Adda ko maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Hanggang pasensya kan Diyak pa'y makaawid ita. Adda na patag apapanak. Ha? Di ka madanagan. Intun umay alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko. Agan-anad kayo dita kan ni Uncle. Okay kami lang iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan anyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta, para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may saan ko nga raramidin day toy. Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaanos ka unay kada kami nga agina. Oh, sunshine. Apay ang nakaisum kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaan. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amuna ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay kan ni baby. Nakitak ti bagi ka. Kat bagay ko ti agbalin nga ama. No bilang laan. Ha? Amom sunshine. Amin alalaki. Kabalan dati agbalin nga ama. Ngamdag iti daduma nga ama. Irresponsable. Ha?
Isu ano bilang tagdato na ka. Sapay la kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jak iliba ka, nga di pay laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Taino na anak ti kasinsin ko anak daton kan ka. Kat isu mo tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na anagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngam awanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat nuaklonan nak. Sapay la ko matadi nakpaayan. Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pay lang kat nakarik na akon iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak kon akas iti sigod. Addan anak ko. Saan alapod na ita para kanyak? Tapno ayaten. Kan ipatag kayong agina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin aparikot kanyak da ita? Sunshine. Ay na, maragsak anak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpay. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. saan na mapasamak day tananang? Ngamin, sipod pay. Amok nagduma day ti ugali. Isu na laang tani Brando ti imuna nagdaton kanyak. Ha? Awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak. Kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan. Tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko nam day ta insan. Gaputaag kasinsin da Brando ken Oliver. Ni Oliver ti imunaan amom. Ngam no apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din niya kusina. Adain sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, ibagbagam dita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta mapasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man saan asyak ti amana. Aramidak ti pagrubangak, kas amana. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madani matan ti panagturpos mo. O, di agkalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan na bulan ti urayan ka na kan, aggraduar kan. Wan nga rod, uncle. Makaisamak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kaanakan. Anyaman dagitirigat ang napasaram iti kalabas. Awan dagi jayan, gaputa makita mon ti bunga na ita. Wan, uncle. Bulan lang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na,
pulis kan tumetain. Sapay la ko mga rod, Uncle. No inangaw naktigasat, may papan kan ayat. Sapay la ko ma. Tadi nakangawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kaanakan. Mamatiak akaba alam nga ipasa ti rumbeng nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ak unay para kan ka. Agyaman na kaading ko. Na kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti dayto ya panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas tao ka. Ato iti regalo para kan ka. Agyaman ako na Kung naklakit din, no saan ka ama ka umay. Sana mabalin sa anak nga umay. Si kakit dimat. Importante dayto nga aldaw para kan ka. Iso nagpasyudada. Agyaman nakatay may ka, Sunshine. Awan anyaman na. Congrats manan ha. Oh, si kamat gamti masabat ko insan. Ngun insan. Dandani di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan asanta nagkitkita. Si kakid di mat insan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta kan nga insan? Naimbag ka pa ita, Sir Pulis kan. Ha? Ayos la tamot insan. Mabalin mo la tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakid di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga gadal. Pamilyado akon. Awan gayam, kumusta kayo matan kini Sunshine? Damag ko plano yung tekalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Itigas ta, makapag-graduar pa Kaya tagalaysa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod. Kasla kaano laang idada aki di probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akas kan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan gapumat lang iti tulong ni Oliver. No saan nak atinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Saan ako mamat ang makagraduar itatawan? Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine. Ay na, agyaman ako unay kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kabsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Nga igidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver. Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong to ijay balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. Agyaman ako unay friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mutan. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend. Manulaang abulan, makatay kay ti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan? Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulaangan abulan, agkalaysa kayo matan ken ni Oliver. Wan nga rod insan.
Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga rod, ang husto lang, tapno agkalay sa kayon. Kablaawan da kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo daytoy ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, Nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yun tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ad-adupay ti bendisyon adumteng kada kayo. Insan, apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka idi aldaw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya kan insan. Sana kay may, gaputan na laos ti bain ko. Mabainakan ka, kang runaanan kini Sunshine. Si kakid di mat insan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabain na ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At to'y ti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman na ka. Insan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na dahin jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isong aklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma. Tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo. Anya nga, Sunshine. Nakasagana ka din para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam madandanagan. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabaalam day ta, si kapay. Apag iso, awan trabaho kita, kaninton ka ni kadwa. Iso akaduan kang agpasyudad, para iti panag-exam mo. Agyaman ak unay. Awan anyaman na, bakit? Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. No awan ka amang tultulong kanyak. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim, para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok akabaalam dayta. Si kapay. Sapay la ko mga rod insan. Maipasam dayta. Dakkel ti panagtalagkukan ka. Si kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam dayta ko naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasa kita exam. Kasta ka di? Ay na, congratulations, bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron nga agsagana tayo. Tag-celebrar tayo iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan dayta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumutan, aselebraran daytoy, apagtang iti biyag mo. Oliver? Bay anak amang ipariknakan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo ita alawas, anapaulwan.